چخیلی کدانی؟ من یارم ورسوس یارم مینوس روسی که با کاز داره بیچ کاره پیاق نخونده سه سال 2012 همین ریپ داریم نه که نفهمیدن که مقصد ریپ پیاقی مقصد غمزدگی خوندن است سوم ریپ پیاق خریده که ما مخلصی شخ خریدیم اساسا فهمیدی که برای خریداری نمودنی محصولات صاف سودا میتوانند از سایت sofsavdo.ru استفاده برید. محصولات ها برای ریختن موی سر، قفس کردن ریشه خود یا اینکه شما خراب هستید و میخواهید فربه شوید یا اینکه شما فربه هستید و میخواهید خراب شوید یا اینکه قد شما پست است و میخواهید قد خود را بلند کنید یا اینکه شما سفیدچای پوستی بدن دارید یا اینکه دیگر بیماری پوستی بدن دارید پس از محصولات صاف سودا استفاده برید. دستافکه در شهر مسکو و سنت پترزبورگ مدت 1 ساعت باشد. برای دیگر دولت ها باشد دستافکه از 2 تا 3 روز می باشد. برای فایده های ضروری دیدن میتوانید از یوتیوب کانال sofsavdo.tg استفاده برید. از نام کانال ما گپ زنید به شما تخفیف کرده می شود. سلام علیکم بچه‌ها. و علیکم. یک تا معرفی میکردین نیکتون چیه؟ اسکوبار. لیو. اسکوبار لیو. اسکوبار تو بیز دولت نیم؟ آه. لیو تو قبول کنید. قبولش کنم. امروز این آمدن هر دیدن اینجا داد. باتل اینشالله که سستایید میشه میسولا میشه این باتل تو. نصیب. ای شرطی ای شرطی باتل گوی هستن هست. اوکی. میدونه کی میشه سودیا؟ فرق نداره. فرق نداره. نه که همون چه من گفتم که آبادا سلیم با فرق نداره یک نوع دیگه. تو چی اسکوبار؟ نه فرق نداره من سودیا دیگون گام ندارم سودیا کار نداره سودی میکنم. راوندای باتلتون چند راوندی شود؟ 2 راوند میشود. 2 راوند؟ 2 راوند میشود 5 مینوتی. یارم ورسوس یارم مینوس. اکویش خویش تو دارید چه خیلی بفورد بکنم. نه مثلا میفورم که باتلی اوزود بگذره فهمیدی میفورم که میچ خیلی بفورد هم خیلی تغییر کنی. ما فرق نداره ما چی خیلی کدانی؟ من یارم ورسوس یارم مینوس. میشه فرق نداره. میشه. 2 راوند 5 مینوتی. 2 راوند. یارم ورسوس یارم مینوس. چه خیلی بفورش مقصد بفورش روی پول یا کپیلا کنم بفورش مینوس کتی بکنم. ما دام فرق نداره. مقصد اوزود ایده. چند مینوتی باشد؟ 5 مینوتی 2 راوند 5 مینوتی. 5 مینوتی باشه. اتون یکی میسویاتان 10 مینوت کنه تا 5 مینوت یکی یک خیلی صحبت میشه. یکوزی اینجا میسوی یک کس زیاد کنه یک کس کم کنه وقتی با ابزاری در چطوری میشه این چیز. نه مقصد خیلی صحبت کنه. اگر میسویات 10 مینوت کنه دیگری 5 مینوت اجازه صحبت میکنه. کار نداره. کاچته مقصد مینوت یکی میسوت تو بسیار میکنی ما بسیار یکی ما کم میکنم کم میکنم. خیلی شما میشه. خیلی هم پروت نیستن. نه. نشود. چی گفتن میسو؟ یک دربارهتون کمتر گام نزدن میسو. بنابرای مقصد اسکوبار ایدیکم. недавно никалиш кардагем اسکوبارش کردیم. رپرم فریستایلرم باتلرم سال 2012 همین ریپ داریم. کدوم منطقه اسکوبار؟ ما همین دوشنبه. دوشنبه کجا؟ بالتکنیکم. چند باتل داشتیم کردگی؟ آماگی یا باتل کردگیم بعد مشاوره داشتیم کردگی. مشاوره نه؟ 2018 اردش به فکر ما. مشاوره باتل نکردم سال باتل داشتیم. 2018 بدورم. کدوم باتل بود؟ باتل کادیلیریک. کادیلیریک؟ کی برید اکتری و لیریک؟ لیریک. چی باید که این لیریک برید؟ خیلی تشت. تو تایار نبودی کی؟ تایار بودم. خیلی بودم. یک پراژه نداریم نه مقصد. زنجیر تایار آپود داری نشدی پا. آپود داریم. چند سال شد گفتی ایسال 2012 کردگی. 8 سال. یکم ترک خوندگی چی بود؟ یکم ترک خوندگی بیا نامش نگیریم. مقصد او چین. نه نامش نمی‌دونم می‌سوم بهتون بگو لیریکا بود. لیریکا بود و چین مقصد چه همیار مقصد همین کسی که او چین 2012 سنجاره پسر میکرد شونه گوش میکرد ری پسر میکرد مقصد ما هم خیلیش نه نه که نفهمیدن که مقصد رپ حقی مقصد غمزدگی خوندن است. یعنی که رپ حقی غمزدگی خوندن است. بله. کدوم بعد رپ حق با گفتید؟ رپ حق می مقصد چه بگم
мақсад ягон чизе бука ки мақсад дар бораи арӯс нахони қавасе мадан қаша медонам ки дар бораи арӯс нахони мақсад зора накини як касаки мақсад чӣ накини намеред яқа ба гуфти мисол хезе вай мегуфтам ки мисол ами ғамзадаҳо хеле мисол то мекунанд страдателанда баъд осеста омада чаро зами состояние дорад ғамзадор ҳар чӣ мегуфтанд хушона мегуфтанд ки типа ваё правили рэп мекунанд андеграунд нашуди темаи чӣ гуфта наметонам чӣ вака мухлисат наметонам ягон чӣ гуфта наметонам мухлиси хезе баи панстукашон чӣ гуфтанид ман мақсад мухлиси хезе ман гуфта наметонам барое ки мақсад ки не просто дос гуфтесте ки рэпи ҳақ ғамзадагӣ нест оноҳое ки типа рэпи ҳақ дабудан типа озгзаштага ҳамин сферада аку ман мухлиси ҳамаи хезе нестам мухлиси ҳамааш нестам ман мухлиси шахер будам асосан фаҳмиди ака мухлиси шахер будам вақте мақсади хеле гап чап шид чота нитоқ худ кардан нитоқ худ кардан ман қафта нитоқ худ кардан ту дар мисол маъқул шуда худ не вообще маъқул нашид ин кори чӣ набуд ин кора бояд ба телефонай мақсад во мехӯрдам мешидам чақчақ мекардам арӯш мекардам ту значит кумири шахер буди бале хайфамо то есть мухлиси шахер кумирит шахер ты чӣ лео ман ака мақсад ми 2019 реперам мақсад ам дер мехонам амнери гуфтам западала нест ғамзадагӣ будан не ака ғамзада одаме ки мақсад то арӯси шу мекунад ку дар бораш мехона и тарияи мо тарine мақсад растоида растои чӣ фаҳми сол ин аз сиван мехона ку амро ки гурӯҳ истрадат мекунад не аку хеле страдати бемаъне не фарқиш чие хе страдат кунам хе страдат кунам страдат мекунад страдат ӯ рафт типа халиши бухад мекунад типа ту мара партофти ҳамун страдата ку не аки чӣ шукна ё чӣ просто пробада дига парин не аки хеле не ки трафти ма бете наметонам бо гтабахрumi тариф тесан ку захире перо аки хеле намешава ну мақсад чӣ фаҳмам дака ба гуфти ту мисол рэпи ҳақ каломаи андеграундои ки яъне бача мегӯяд ки ғамзадагии рэпи ҳақ нест рости гап акавоз дар рэпи чӣ рэпи ҳақ нахондеса ҳамин нигоҳ дорам ҳозир ям аз статус чӣ хезондеса чиста барои статус кард ҳозир ям мақсад ҳозир нигоҳ ка ака рест час гуфти гапҳоз распач тина хезерам распачи а чӣ сабаб сум шикаст акшон сум рэпи ҳақ харид ака а ту ягон группа дар ягон группа ё ки не одиночкаем ҳозираш дар одиночкаем ака барои чӣ мина мисол одиночкаи ягон группа ташкил накардем ё ки дар ягон группа хата чӣ накардем фикри таришавӣ накардам ака желание нестай ҳозираш да не ҳозир чиста фақат мехоҳӣ батл ҳозираш да мефурам буброн талант ман нишон будам хеле варианти хубе мешавад так значит числоша чӣ маслиҳат кардем маслиҳат кардем ки маслиҳат кунем маслиҳатш мекунем шумо ягон рӯз мақсад предлагат кунем ҳамун рӯза барои ки ҳозир пока мо кингсаунд ташкил кардани будем кингсаунд зайн будак ҳозир як ҷои дигар бояд ташкил кунем рӯз 26 батл меша ай шуморо намедонам карда мумкин сеюмда монем агар сеюмда агар ҷо бошад барои ки сеюмда бо як аз дигарам батло як чанд нафарам мешавад ҳозир пока даташ аниқ нест барои ки ҷорам аниқ нест ҳозир барои агар ин ҷо аниқ мекунем мо баъд мисол мегем тумо ки ҳамин ҳамун ҷода ҳамун числода мешавад мешавад фаҳмо агар ин ҳарчи гуфтанӣ дорем мухлисотонда марҳамат гап занем гуфтанӣ аги зинда бошан саломат бошан ва
اون ستیل نام میبریم باطل نصیب مقصد یک سوالشون چی از داد کنن مخلصوتون مقصد شو ولی آندم دامه بینم مقصد آدم تیمکین این باطل گاینی باطل اشتیاق میگذاره خیلی بود همون روز برسه میبینید باید چی دیگه گفتنیم نشد همون کامنتار چیکو مقصد برادران شما خیلی از میبینن خیلی هرچی مینویسین همون کامنتار دا شر نیست خیلی گاپوینی تو گاب زدن مقصد نشد اچکی میسو گاب زدگی مقصد هر خیلی تو اچکی میکنی شابدار که میسو افخوب نیست تا اچکی نشد همه اچکی کنی تو پریتنزیا میکنن همون خیلی استگیان مقصد اگر هم خیلی گفتنیم که بچه ها شرط نیست مقصد کامنتار دا هرچی نویستن خیلی ممکنی بچه ها نمیدونم که میسو تو برای چی اچکی میکنی سبب دوره بچه ها تیموس میکنن بیوده داشتن نکنن وقتی که سبب یک چیز نمیدونه و این چیز میسو بخبره یا bu insan bir sabah ama açıkçası namekna. Ve mafkura خیلی insan خیلی توامید acaba pasta ki daha film bazı mekana ki megan var kışloke ki var stalıya var خیلی و اگر که مثال خوب نیست تیموز بچه‌ها حرمت کنن دیگران داشتن بیوده نکنن و این بود برنامه ما کسانی که میخواد بی سومالی کار کنن رقم‌های زیر ویدیو بدگی در تلگرامشون مراجعه کنید زنگ نزنید پروسا مراجعه کنید میفهمم چه خیلی بی سومالی کار کنید خیلی تو برنامه یاد